Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Sport Journalism Galaxy TV. Ahangaha rero ni mu rugo rw'imikino, ahangaha ni mu muryango mugari w'abakunzi b'imikino. Ahangaha nta kindi hakura na makuru y'imikino aba agezweho, ni breaking news. Ahangaha icyo asanga ni amakuru asesenguye neza, ni amakuru mashyashya, ni amakuru aba arimo akwirakwira muri kino gihugu ndetse no hanze y'iki gihugu. Ahangaha ni amakuru ya shampiyona y'u Rwanda, ahangaha ni amakuru ya shampiyona zo hanze, ahangaha ni amakuru y'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biba birimo bivugwa hano mu isi ya siporo. Aka kanya rero nta kindi ngiye kubabwira ku mukino ugomba guhuza ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino uteganyijwe kuri uno munsi ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha saa 12 zuzuye rwose kuri Kigali Play Stadium. Ni ikipe ya AS Kigali zaba yakira ikipe ya Rayon Sport. Ni amakipe abiri agiye guhura, ubona ko asa nkaho yose afite imbaraga, kuko ni Rayon Sport yoboye urutonde rwa shampiyona, ikaba iri ku mwanya wa mbere ndetse ikaba izaca cyane ikipe AS Kigali iri ku mwanya wa kabiri muri no shampiyona y'u Rwanda. Ibi bivuze ko ari ikipe ya mbere n'iya kabiri bizaba bigiye guhura, kandi ni AS Kigali maze igihe ubona ko ikomeye cyane, kuko no mu gihe cyashize kinini rwose Rayon Sport idasohokera igihugu, wabonaga ko ikipe ya AS Kigali yarimo isohokera igihugu kandi ikitwara neza cyane, kuko naho byagiraga ukabona ko haburaga gato kugira ngo bajye mu matsinda ya CAF Confederation Cup, gusa ntibize kuba byakunda neza cyane. Rero ni AS Kigali aka kanya ikomeye, ni AS Kigali ifite imbaraga, irimo abitwa ba Nirushwa Aime, umwe mu basore bagiye ukomeye, kuko turamuzi kuva yava muri AS Muhanga, arimwe mu bakinnyi bagendwaho muri AS Muhanga, akaba yajya mu ikipe AS Kigali. Mbere yo kujya muri AS Kigali yamanje guca mu ikipe ya Police FC. Iki ni cyerekana ko uwitwa Nirushwa Aime ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane bakinira ikipe ya AS Kigali. Nyuma ya Nirushwa Aime ni AS Kigali ifite uwitwa Chabarara Hussein, uyu nguyu akaba ari umwe mu bakomeye cyane. Shaban Chabarara, uyu nguyu ni umwe mu batsinze ibitego byinshi ndetse yakina n'ikipe ya Rayon Sport. Rero ibi ngibi bivuze ko ikipe ya Rayon Sport rwose ifite akazi kenshi ko kuba yashakira n'ikipe ya Kigali, kuko AS Kigali nayo nk'uko tuyumva si ikipe yoroshye cyane, ni ikipe ikomeye ndetse inatanga ihangana muri no shampiyona y'u Rwanda. Rero nyuma y'uwo Shaban Hussein Chabarara, nubwo inkuru mbi atazaba ahari, ariko hari n'abandi bakinnyi bagiye bakomeye cyane nk'uwitwa Armel Justin. Uyu nguyu arakomeye cyane, ni umukinnyi mwiza yakinnye mu ikipe ya Kiyovu Sport, aza kuvamo, ni umunyakameroni, yavuye muri Kiyovu Sport asubira muri Cameroon, akaza kuba yagaruka mu ikipe ya AS Kigali. Rero uyu nguyu Justin Armel ni umwe mu bakinnyi bagiye bakomeye, ndetse n'uwitwa Prince Buregeya akaba yaravuye mu ikipe ya PFC cyangwa mu ikipe ya AS Kigali, nawe ni umwe mu bakinnyi bakomeye, nubwo atagiye bagira amahirwe mu ikipe ya APRFC, kuko aho yagendaga mu gihe agakwiye ko yarabonaga umwanya byagiye bituma haza abadefenseri bakomeye kumurusha, bikaba ngombwa ko aguma ku gatebe igihe kirekire. Ariko ntiwakwirengagiza experience ye ndetse n'ubuhanga bwe asanganwe uwitwa Buregeya Prince. Tuvuye ku ruhande rw'ikipe ya AS Kigali rero tujye ku ikipe ya Rayon Sport. Official Rayon Sport nayo ni ikipe ikomeye cyane, kuko ni imwe mu makipe biranumvikana iyo urutonde rwa shampiyona. Ni ikipe ifite ubwataka bukomeye cyane, FBI ifite abasore bagiye batandukanye, barimo uwitwa Aziz Basane, uwitwa Faringanye, uwitwa Iraguha Haji. Akaba ari ubutatu bwabo rwose bw'imbere bugenda bwica andi makipe, bugenda butata rwose amakipe bukatsinda ibitego byinshi kandi byiza cyane, buyobowe n'uwitwa Faringanye. Bukagira kapiteni wabo mwiza cyane Muhire Keveruni, umwe mu basore twavuga ko ari abamediateri beza cyane, kuko ni nawe kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ya CHAN. Ibi rero biba bisobanuye ko ari umukinnyi mwiza cyane, nubwo muri no minsi atari ameze neza kubera saga yari yarateje, aho yari yavuze ko uwitwa kapiteni n'umugabo Claude yamubwiye ko agomba kwica Tadio Ruwanga aramwica, ariko uyu nguyu Muhire Kevin yaje kuba yakwivuguruza. Saizi ngizi rero ikipe ya Official Rayon Sport iraryoshye, imeze neza cyane, imyitozo bayimere nabi mu nzove rwose barimo bakora imyitozo, kandi umwuka ni mwiza mu ikipe ya Rayon Sport, kuko ni match bagiye gukina nyuma y'aho banganyije n'ikipe ya APRFC muri derby. Nyuma y'aho binjije amafaranga menshi akayabo rwose, amafaranga binjije ubwo bakiraga ikipe ya APRFC miliyoni zirenga 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni Rayon Sport yaciye agahigo
ko kuba yakuza stade Amahoro bwa mbere ariyo kipe ya club yujuje iyi stade. Rero ni Rayon Sport iri muri forume nziza zo kuba yakwitwara neza rwose muri uno mukino. Nta kindi mbasaba, update mu mikino nta handi ni kuri Sports Journalism Galaxy TV. Ahangaha ni ukuri amakuru yose y'imikino tubadondosha ndani za majemidare, tubabwira amakuru yasesenguye ari mu bwenge. Ciao ciao, Astravis, ndabakunda cyane. Nge ni Pacifique Mbuto y'urukundo.